Walau Ronaldo lepumpau ya kejing bitar hadin bau syak penmi hamadan. Andai kane kejing le coach kalong kabadai bat sengap kumno coach uong habai dei bat kane. Hakane kejing kun badang sudep hasau di Pro League hapning ka Al Nassr bat Al Ettifaq ka Al Nassr hakane kejing lekai haduk kan nyau pulai minit kala syak tam napa da arla not goal. Andai klempoi perkhat ka Al Nassr kala pelong ia ka kombak ka ba itanat bah persyak ya ka Al Ettifaq. Hakapa kaliok ban penpai ia ki gol jong ka Al Ettifaq haka menit ke ban nyau saw bat nyau penyo baru ka gol penjob haka menit ke bakan dai peu plus way. Andai ka wena kimat ke bala pelengo i ki paj ba hakane kejing lekai kalong. Ka jing seno yo Cristiano Ronaldo ha ke por shitting jong ka jing lekai lane half time. Ha ke bangila sakhiru bau Cristiano Ronaldo ul pempau ya ka jing bitar bat kunjuru ka jing benut. Namar ha ke tu ke por ke bau usyapan mi ka Al Nassr kala shot tap da arla not goal. Andai hadin kane ka jing lekai na kaliang coach ka Al Nassr anje Postecoglou ula batai ya kane ka daw jong kane karai jong u. Ula ong bahabang alapan kelai ya kirang lekai kentup ya ka jing seno ya Ronaldo. Ganget ba kirang lekai ki ban wan rung kilak rupan wan ra jeng kela. Ula pensai ru ba ka jing temu jong u kalong ban nyarap ya kirang lekai bat ya ka kanhon bat usngau sarong ru namar ba parok ki substitute ki ba ula penrung kilanok senyang bahasa ka jing lekai. Bat kai ka ba coach ula lek kalong ka badai namar ka ra jong u kalalong ka ba seiso.